Ko malo hudomušno rečem, da I'm a global citizen, da je pač svet moj dom. Slovenija je čudovita, ampak z vidika osebne in poslovne rasti, dajmo raziskati svet. Z evangelistom kibernetske varnosti se srečamo v Portu pred stavbo ene največjih bančnih skupin v Evropi, kjer je zaposlen od septembra leta 2024. Na Portugalskem naj bi živelo okoli 300 Slovencev. Državi imata podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Urejanje dokumentacije je prevzel delodajalec in Damir je imel vse potrebne dokumente v rokah v slabih 3 tednih. Ko sem se selil iz Slovenije v Španijo, ko sem se selil iz Španije na Portugalsko, je podobno, kot bi se selil iz Maribora v Ljubljano. Damir Savanović je del majhne skupine strokovnjakov, ki o svojem delu poroča neposredno upravi mednarodne bančne kooperacije, saj skrbijo za kibernetsko varnost celotnega bančnega sistema. Trenutno sem na Portugalskem, predtem sem bil v Španiji in sem imel plače tako tu kot tam, ki jo v Sloveniji nikoli nisem dobil ponujene. Ker če bi jaz dobil primerljivo ponudbo v Sloveniji, ne bi imel nikoli potrebe iskati nove priložnosti v tujini. V Sloveniji je prodoren računalničar že pri 24 letih postal regionalni revizor na področju varnosti v bančništvu. Pri 31 letih mu je postala Slovenija premajhna. Jaz sem v Sloveniji bil odgovoren za varnost v podružnici. Se pravi v banki, ki ima nekaj čez 1000 zaposlenih. Danes delam v sistemu, ki ima več kot 150 000 zaposlenih. We are part of one of the biggest economies in the world, the European Union. So it's normal, if you want to have a career, that you can start in Slovenia or in Portugal, but eventually you will move to bigger companies because we are small economies. Portugal has between 10 and 11 million inhabitants, so we have the same size as London. Slovenija has 2 million people. So it's a neighborhood in London. Vendar trendi migracij niso vedno vezani na velikost države. Izpostavi eden najbolj prepoznavnih sociologov na področju preseljevanja, ki na univerzi v Coimbri raziskuje, kako migracije spreminjajo portugalsko družbo. Ta je v zadnjem času postala magnet za tako imenovani nov val migracij, torej mešanico ekonomskih migrantov, digitalnih nomadov, upokojencev, študentov in tako imenovanih lifestyle migracij. Med leti 2020 in 2024 je v državo prišel dober 1,5 milijona ljudi, kar predstavlja več kot 15% celotne populacije. What makes Portugal attractive? Well, a mix of the changes in the law, changes in taxes, and then investment for foreign companies. So when Portugal moved from a near-shore economy and we moved to have the full companies within the country. We have a few what we call the unicorns, the companies that started as a startup and they worth more than $1 billion. So all this together start to attract people to the country. Čeprav državi takšnega prihoda priseljencev niso pričakovali, pa ima Portugalska dolgo in pestro tradicijo preseljevanja. Prav pravni del stavbe Ekonomske univerze, v kateri snemamo pogovor, je nastal kot spomin na preseljevanje Portugalcev v kolonije v Brazilijo in Afriko. Identiteta dolgotrajno razseljenih ljudi je bila povezana z izgubo, nostalgijo, razpetostjo med dvema državama in pogosto z občutkom trajne ločenosti od doma. Danes pa v Coimbri raste drugačna kulturna mobilnost. Erasmus generacija, ki Evropo doživlja kot odprt prostor začasnih selitev, študija in novih identitet. It's a typical dress of the students here in Coimbra. We study pharmacy. Okay. And we are part of Fortuna. I'm from Brazil, actually. I'm doing psychology here. I'm getting my bachelor's. I'm in the second year. I'm from Brazil as well, and I'm doing my master's here, but only for a year because I'm doing Erasmus. Portuguese are European citizens. They pay like 70 euros a month. We pay like 5 and 800. Yeah, because I'm doing Erasmus, I don't pay the fees.
Samo v študijskem letu 2024-2025 je Coimbra sprejela rekordnih 2014 študentov v programih mobilnosti Erasmus in drugih izmenjav. Univerza poudarja, da je Erasmus postal strukturni del oblikovanja mladih Evropejcev. I think I'm going to stay in Portugal, but if I would leave, I would go to Denmark. But probably will stay because I love Portugal. There are better countries, but here are my family, my friends. I'd like to stay in Portugal too. Some countries offer some better opportunities to work and some great conditions, but here in Portugal, all that I love is here in Portugal. I'm studying culinary arts in Viana do Castelo, and I will finish my studies, and probably I'm going out like France or Italy because of the conditions, the work there is better, the money. It's totally different for Brazil, and we got to see another perspective. And here actually I think of going back to Brazil, because here we have to do 2 years to get in the order of a psychologist. And in Brazil you can actually start right away doing the consult, so it's easier to go back there, get some experience, and maybe in the future come back here. I need to finish the masters, then I start working here. That's my initial plan. Portugal or somewhere else in Europe? I think I'll start at Portugal, but maybe in the future I'll move to another country. V Coimbri se evropska ideja sreča z resničnostjo. Z migranti in begunci dela domačin Paulo Pereira, dolgoletni socialni delavec nevladne organizacije AMI. Now, for example, we receive people from 50 different countries. 5 years ago, we received people from 5. And from all the latitudes, Asia, Latin America, Europe, people come because different reasons, but the question of the safety is one big point from all of them, because where they live before is not safe. Na Portugalskem je minimalna neto plača pod 1000 evrov mesečno. Povprečna plača pa znaša med 1150 in 1350 evrov. V Lizboni in Portu so stroški življenja višji kot na podeželju. In Portugal, not just for migrants, but even for Portuguese people, the question of get a house, it's very bad in Portugal, for all of us. Of course, for migrants, it's worse. Not much houses, and because of this, very, 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 very expensive. For example, if you want to rent one T1, you know, T1, it's a house with one room. If you want to rent one T1, it's a house with one room. Okay. We call T1. Okay. 2 rooms, T2. Okay. One T1 here, about 600, 700. Without costs. Without, of course, yeah. One room, 300 and half, 400. For our level of salaries, it's a lot. Irina Smeknova je fotografinja in grafična oblikovalka iz Kijeva. Odselila se je tik preden je napetost v državi izbruhnila v vojno. I choose Portugal because when I was in Ukraine and when I realized that war will not stop soon, I'm trying to find a job in Europe because I don't want to go like a refugee. And I found a proposition from Teatro Nacional São João in Porto. Prišla je 17-letnim sinom, ki mu je želela omogočiti šolanje brez odmevanja eksplozij in dnevnih napadov. Življenje na Portugalskem je drago, pripoveduje, in prisiljena se je zateči tudi po pomoč, ki jo nudi status mednarodne zaščite, do katere so upravičeni ukrajinski begunci do marca 2027. I lose one job, trying to find another job, and of course I have periods when I receive help from Portuguese government. Sometimes I receive some help from Red Cross. I'm paying for my apartment 550. I pay in taxes because I'm like a freelancer, and taxes maybe 30% almost here in Portugal, very high.
I have 2 jobs, one in a publishing house, another 2 days a week I'm cleaning, do physical job. Portugalci so jo lepo sprejeli, zato je na vprašanje, katera država bo v prihodnosti postala njen dom, težko odgovorila. I don't know. I think my son will stay here because he already found a job in Ukraine remotely. He is working for Ukrainian IT company. For me, I don't know still. I like Portugal a lot. I like people. I have very meaning people for me here already. And when I returned to Ukraine, I had 1 year when I came back and spent in Ukraine. I felt myself like I'm a key with a lock doesn't suit, you know. I missed Portugal every day. I cried. Strange changing. Vsaka selitev te prisili, da zapustiš cono udobja, pravi košarkarski navdušenec Damir Savanović. Marsikaj, ne vem, ker v Sloveniji ne bi počel, pač sem tukaj šel, da sem pač poznaval ljudi. In na ta način sem potem, ker pač košarke nisem našel, sem šel, ne vem, na jogo in sem se začel z jogo ukvarjati. Iz Slovenije je prinesel peresa zaščitenega planinskega orla. Ja, imam 2 peresi, pač skrila in pač ta je z repa. To so peresa, ki me vežejo na Slovenijo. V Portu se je začel obračati vase, predvsem z afriško-brazilskim šamanizmom, ki uporablja tehnike plesa, petja in različnih tehnik zdravljenja. Kot otrok sem bil tabornik in recimo, kar sem našel v centru mesta v Portu, imajo recimo pač taborne ognje in se zberajo ob tabornem ognju in prepevajo pač te pesmi, ki prihajajo iz amazonskega pragozda. In sploh jaz, kot ne govorim portugalsko, je glasba nekaj, ki pač združuje ljudi in pač narava, glasba, ogenj. V Sloveniji ima prijatelje in družino ter se redno vrača. Izpostavlja res slabo povezavo Slovenije z ostalim delom Evrope, saj prileti iz Porta hitreje v New York kot pa v Ljubljano. Dalj, ko živi v tujini, manjše so možnosti, da se vrne, opaža. V Sloveniji obstajajo podjetja, v katerih bi lahko svoje znanje, ki sem ga nabral z področja korporativnega upravljanja, kibernetske varnosti, upravljanja s tveganji in vse to. Ampak nekdo, ki ne živi v Sloveniji in se ne giba v teh poslovnih krogih, je nekako težko pač priti do take ponudbe. So what states can do is to provide people who want to return good conditions to return, and if people want to leave, just leave them the way of they can, if they want return with the same conditions. It can be fiscal conditions. Well, sometimes we can really have more contacts with them from the universities, the companies, treat them as former employees, but important employees, important alumni. So if we can build this network in between us, those who are staying and those who left, well, we can have some gains. Nova evropska mobilnost ni več samo vprašanje meja, ampak tudi davkov, rezidentstva in tega, kje človek danes živi in kateri državi pripada.